Ere ng'aragu ehereirie na kung'ethera icigo nyingĩ cia bũrũri, aikari a Gabartura kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ mambĩrĩirie ũrĩmi wa gũitĩrĩria maĩ nĩguo kwĩgitĩra kumana na wagi wa irio. Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa athuri na atumia arĩa manyitanire na kwambĩrĩria ũrĩmi ũyũ thutha wa kũheo gĩthomo kĩa ũrĩmi wa gũitĩrĩria maĩ nĩ gĩkundi kĩmwe. Tunajaribu kupromote ile tunaita horticulture production ama kilimo biashara. Najua wengine wamekuja Garbatula mara ya kwanza na wanaona Garbatula kama si Garbatula, si ndio? Mboga mĩthemba ngũrani, matunda na nyeki nĩ gatagatĩ ka mĩmera ĩrĩa marahanda. Kumana na wagi wa nyeki ya kũhe mahiũ nĩ waikaria ya kũgerera gĩkundi kĩu mambĩrĩirie kũiyũkia ũrĩmi ũyũ na rĩu nĩ mahotete kwenja gĩthima kĩrĩa maragucia maĩ. Bado tukakaa kidogo tena ukame inaingia, tunawacha. Tunakaa wakati mvua inanyesha, kwa jamaa nitakaa hapana, tunaondoka tena. Unalima. Tumepata iko chuma mingi tuko nayo, tunalima, tunapanda chakula, tunapata mahindi gunia 28. Kuna 28 tunapata na sukuma, spinach na dengo na kunde. Bilibili ho tunapata kama 11,000, sio? Ukame ilifika tukaona tuanze kupanda nyasi. Mbuzi na ng'ombe inaisha juu ya njaa, ndio tukaleta huu mradi ya nyasi. Watu wanataka kununua, tunawauzia. Wenye wanataka kununua, tunafuga nyasi kwa sababu ya kuendelesha kulea wanyama. Tuliogopa siku ya kwanza, watu walisema Garbatula haitatoa mbegu yote. Lakini kwa bidii yetu tumepanda kila kitu na tukaona. Na saa hii mbegu yetu imesaidia watu wengi. Na tunaomba county government watusaidie. Kwa saa hii NGOs wametusaidia, lakini tunataka usaidizi kwa county government watusaidie, watuongezee kwa kiwango. Saa hii tuko na shida ya fence gukiri oguo arĩmi aya nĩ mahinyĩrĩirie aikari angĩ a gũkũ kũiyũkia ũrĩmi wa gũitĩrĩria mĩmera maĩ nĩguo gwĩthemana na ng'aragu. Kwa sababu saa hii ukame imekuwa mingi na sisi tulikuwa wafugaji na hatuna mali yote. Kwa saa hii mali yote imekufa. Saa hii tukaona tuingie kwa shamba na tukafaulu. Na saa hii naomba sasa wenyeji wa Garbatula, wakaji wa Garbatula, tufanye bidii, muige hii mtindo yetu, kila mtu afanye bidii na apate kuvuna mazao yako na ufanye kazi vizuri. Tunataka ukikuja hapa kila mmea yenye inaitwa mmea uko unaweza kupata. Sitaki kusikia tena watu wanaendea chakula maua. Sitaki kusikia watu wanaendea maua nyanya ya kuuza hapa Garbatula. Oho nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ya kaunti kũmanyitirĩra nĩguo kũgacĩrithia ũrĩmi ũyũ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.